Ma'am, buri kayo pong balikan tang gatekeeping natin kasi buri ka mong sabihan niya. Kasi po, Sir Justin po, ikaw yung Justin, maragulya pong role na gagampanan king news production bilang yung editor, yung pong gatekeeper talaga. Pero bala po kasing tao king newsroom, king news production, pwede talang i-consider as gatekeepers. So, ati mo po, yung reporter, sige, sinulat niya pong balita, pinasa na niya. Kaya ba't po din tamang production assistant? Kasi po, yung production assistant mismo, i-scan niya po itang script. Ngayon, inotin niya pong akit na mali ka rin or kai, isabihan niya po ka Sir Justin, makayan. Kaya ba't in-edit na niya pong sir? Although, ta naman po sabi na minsan, syempre, alala mo pong perfecto, ating pamagkamali, maski metong niya mo pong word ta, metong niya kai, ding editor tamo po, ding video editors tamo. Ila po mismo, pag atin lang ikit na mali, ketang script, ketang story, ila po mismo, sabihan de po kang Sir Justin, para kita pa mo po, kilog na pa mo po ng news production, makakain na po, ma-filter na po, kumbaga, itang maling impormasyon. Paulo kasi, talakainip eh. Talakainip ya, panayang mamalagwa, nang kaya kakit ko itang struggle na naman eh. Burina nang ibalita, enepa apalwal. Pero akakit ko mo rin yung pamagporsegina para palwal niya, so paintunano nga det ang papaintun mo. Ika, may demanda na kang libel, ale. Tutoy tachisan, wa. Oo, may demanda kang libel, pero nanong milyari ketang kaso. May dismiss siya, di ba? May pawalan sala ka. At o yan ningay, o yan ning metong kaida kay katamo, banat da kay katamo, burida kayong pataymigan, isang taga na. Kita pa mong gagawan ng istorya, babalanan na ka na sa kawaring na libel nga na. Kita pa mong sampahan ang demanda tayo. Napakaili kong lulungkot kasi actually Reuters report, da naman balo ding manal, pero papalwal tayo. Pero ating yang laman itang report, itang survey, itang linto a study na detrimental ya kaya katamo king media. Pero ba't papasyag tayo, ba't papalwal tayo, ba't pisasabihan tayo ngayon eh. O tetanya i-dead mo, bada niya nga balo keti, den kapampangan, bada niya balo. Pero ba't gagawan tamo, hindi ba't pisasabihan tayo. Bakit? I think importante kaya katamo itang muna dili transparency, number one. And we have to deal with the situation. Nung talagang the survey says na bababala yung level of trust daring ding tao, karing news organizations, karing journalists, at mimiwas laking news for several reasons. Metong niya rin itang masestress la, metong niya rin itang dapaboring problema, etc. Or alalang time, or pwedeng tilang aluang medium. Kailangan tayong pakiyarapan ito. Kasi, antimonan din napisabi tamo, importante itang role tamo as Forte State and as watchdog. And we cannot just stop at pakipusan nung nanoretang in. Hanapin Professor Danny Araw ng UP Journalism, sabi na we should go back to the fundamentals para alita mo etala kasi number one, etala kompetensya. Pangadwa, etala pakyapusan kasi we should go back to the fundamentals in a sense na naning gagawan tamo. I-maintain tayo kasi ining offer tamo na offer ding aliwa. But of course, ako personally, we should always innovate din na nung nanoy itang magkay. Ako, ma'am, buri kong kutang, you read the newspaper, you read the survey as a media manager from the point of view of someone who runs this company. Nano yung take mo karing survey ba kanya nasasabihin na bababayang level of trust na karing organizations, kalupatan mo? Anti mo rin kaya na kan, kapilan pa mo, may nyambot kayong UP Gandingan at anak Lareni na mag-evaluate kayong programa. Dahil kalaban na naman kayong gaya, may aliwalang national programs mo naman. Pero, akakit din. So, balumita, anti mo po, pasalamat kami kayong UP Gandingan kasi ibong pipagalan may akakit yun, di ba? And I think, initang metong sangkan, nung bakit kalupan nga ba hanaping ma'am, isuko itang makanita, di ba? It's very important. Pero balo yun. As a media manager, kinangan nyo ko, in data. New Global Nielsen study reveals who trusts what in advertising. Oining.
Ang sasabihan na Kenny, na ning Nielsen study naman ay ni, according to Nielsen, 78% trust TV advertising versus 23% trust in influencers. This again is another study. Hindi ko sabihin, Nielsen is an international, credible, the only acknowledged TV measurement system in the world. Diba? So, nung lawenme, pepaluwal yang makanyan datos o study, pamag-aral. At gagamit naman na very scientific kaparalan of measuring, ne? Itang behavior dareng manalbe. This is, again, something. Impuri na sabihan, at the end of the day, ela pa mo rin mako. Reng manalbe television o mag-consume king media. O for as long as akakit de ing value na nini, kareng manalbe. Podetang manalbe ngeni na may naliwa, pisasabihan tamo nandin, bilang consumers. Kasi niyang minunang panahon, sabi naping BSJ, dakala salamat BSJ. BSJ kasi bala mo, ya po kaya kaming Vice President Kenny at alayang patugot mag-research, ne? Yang in charge ka rin in digital, etc. May atong karetan sasabihan na nung pag-aralan mo ng deteng studying lalto tungkol ka rin behavior da rin consumers o deng manalbe. Niyang panahon mi, for example, we were consuming news, we were interacting with the media as political animals. Because all human beings are political animals, adareng professors tamo niyang mag-aaral tamo, ne? Lalo na ken political science 101, ne? Ngeni kano, in behavior da alina makanita. Consumers, naning burin naning pamiliwa. When we say people now are interacting with the media as consumers. Ako i-analyze ke or ipakibatan kiyan kita sigurong framework na ning McDonaldization of the society, meaning how media products are being developed as product na something you consume and you dispose right after immediately. Fast food, balang bakal niya mo. Arine kalupan itang sasabihan dapin kanita na pakanam naman intindihan analyze ngayon kasi akit de, okay, buri de, okay, ede buri, just like any other stuff na asali mo kay palengke or kay supermarket or ngayon online, scroll up, scroll down na lang mo, o laktawan na kanyan. So, bala mo, consumer good niya mo, in a sense na mabilis yung patse ginamit na og seda bala mo makanita kay akakit ining gagawan. And then, of course, with so much products available online, for example, okay, social media, etc. Talagang ingkayta mo, segmented ya talagang market na nung mong hilig mo, ito mo yung i-consume mo. Kasi na mo kalupa kanita, like for example, inuklok ka king Arap TV, nung nanong pelagay na kaya kaning timo, sabihan ko magandang gabi bayan, growing up, iting alben ko, iting akit ko. Pero ngayon, ating kong choice, bala mo, maglakad ko kayong grocery na, ay, buri kayo ni, ay, buri kita. So, makaniniya rin ngayon, ay, buri ko rin, follow kayo ni, delete kita, unfollow kita. So, makanita yung behavior ta. Dakal ring influencer, dakal rin ang may gamit at sasabihan da, ilang magpalaganap kay fake news. Kaya lang, nung itamong manalakaran kay gusto, eta magsalita, dumitakta mo, lalo na kay durot pulay na ning social media.